yaheza kuzoka abo kuba nyenangambe nga kigambo kiba kuyita corruption okuryenguzi nari omuntu okukingirwa wamukingira ngo atakabo uw'umugasho akaba ohurire akaba omugisha no abantu benji beyine itama abantu abo muri bakito okukikizi omuntu yanakora kurana nakora ikintu cy'omugasho abantu bamugira itama mbwenu abantu bakana bamuribo muzi ati omuri kabiranza kuba twine kitirane tuzakwa twabugamba aho twayaho umugisha ati tuburira abantu bajunwe abantu bakundane hazecho nicyo kiragero cyo onkugamba ubwo mujuni Mesaya yatusigire ubu yagira ati nimbahereze kiragiro kisiya washoma muri Yohana eshura 13 nishaba Claire banzo tushomero eshura 13 omushorongo ogwashatuniye naje kubana kugambira kandi ge kubyegambira byo byonka ryishome ko ngabishomwe omuzana wa mukama Yohana 13 omushorongo gw'14 ogwashatunina ya nahagira hati nimbaha ekiragiro kisya nti mukundane ngo kunabakunzire nimwe muve niko mwakundana. Yes gumizamu no gukuraza kumirugumana mukundana nibwo abantu bona barimanya ko muri yabeje banje. Exactly. So ntwitaga okukundana ejo niyo mission ya Yesu mwana wa Ruhanga nicyo kiragiro cy'urukwira eki yahiri natebekanisa ebyo kuzo mu iguru aho kubona akana kuba aherezo murumo ogwa muresere okukundana niyo simu nicyo cyubuzire ngo rukunda mugenzi we nana mwendeze birungi ari ngo mazima namutengera ngo agira maka agira oruzaro rwo kutina Ruhanga oruzaro rushome oruzaro rufamingi rushubure mwenu oshange ariho nkurakurana konkariho kuba nibatera hansi nibatera mutwe bagenzi babo mbona tunoreba tukureba omu kicweka ekinkushaba owishe mwatushomere Matayo eshura enjiri ya Matayo eshura 8 ochome cyo nakuga mushoro mu 16 okusya ahagwa 20 Matayo 8 omushorongo gw'16 nahagira hati Yesu okutuma bejibe omu mahanga gona banyuma bejibe 11 baza Galilaya aharushozi ori Yesu abaragire ko bamurebire bamuramya konka abandi babanganisa Yesu yija yabagira ati mpirwa bushoborezi bwona omuyiguru no munsi nahabweco mugendo mu mahanga gona muhindura abantu abeji nimubatiza omwizina ryishe bona neryo mwana neryo moyo rkwera nimubegesa korobera byona ebi nabaragire kandi reba ndi hamwe nimwe ebiro byona okusya obwensegerwaho. Amina. Bueno ati ogu no mu muhango ogu Yesu bwanyuma yo kuzarwa bwanyuma yo kutura umunseji bwanyuma yo kukorana ngo nebyo kutangaza kwantu yuziki cyo kutangaza kiyakoze uri mu kubanzo ministry ye obyataho byinyubwa kandi ya Galilaya yakorire icyo kutangaza icyo kubanza ubwo abantu bamumanya ngubuzimo guno mwana wa Ruhanga wo kuba ibyo kuyaka byahwire obivinyo kuyahwire byo kunywa n'ibindi yakora miracle mbwenu nibamwita Ruhanga ubyo kutangaza waiza kumwichereza no mwana wa Ruhanga no mukama wawe wabo mwesugwa utava owende mivere dabodira utava kamiliyoni orukwenda hindura omitwarize yawe omagambire yawe ukaba no gamba no shoto ine rukundo umutima oine rwango ukano no gamba niti na Ruhanga konko shanga no himbisa stane no ramye mandwa uzamanyenda kugambira na noja kuri ibyo kutangaza byakukorera bwenu hataki akohereza biki
okwica kubura ngo kutwayoherezwa manye ati turiyo ntuhikiriza icyo mukama witi yaragiri okubura abantu ekigambo ekyo kubabisage nyone ndaba ejo the mission munonga ekigambo tuzaga katukirebe omu baraha ya kabiri ya Timotheo yakati bikure nayo turiga tushome tutakigambo mutwe bamanye mission Yesu obwaye jati mugendo musuzona mu burengi abantu betegereze abantu batendekwe ntwenda kureba nagambisa ki Paulo nagambira omunyeto nko unija nawe ni murebaho bamwita Amosi mukuru w'emyeto mbusaba dikoni Amos mwesigiye hatogwe oye tware nka Timotheo ati nywe ntwana nka Paulo umuburuzi w'enjiri asaba dikoni wa kabiri bwenu hati shoma turekereya twakukunda munonga noreba ko ujunu gwekigamuro no kitegereza tware uyu no shaba uwo takatweseraha twara twahimsara Timotheo ya kabiri umushoro umutugwa kangahe shoma eshura kashatu kura wikuna mukara eshura ya kashatu kuruga 16 yes hagira hati ebyahandikirwe byona ebihandikisibwe omwoyo wa Ruhanga bine omugasho gwo kwegesa omuntu no kumuhana no kumuhabura no kumutendeka omu byokuhikirira ngo omuntu wa Ruhanga abone kubohikirire buzima oyine byona ebishemerire omurimo gwo n'omurungi wow ebyahandikirwe nicyo kigambo cya Ruhanga ekiwera hanga wenka arukuhagira ngo kikore omurimo gwaco ekitashohorera busha wakigambirwa wachoma wakyetegereza ngo kuyabire nagambira na Yeremiya omushura yo kubanza omushoro ngo gwi11 namujya ati noreba ki yagamba ati nindeba omutugwenko niyendozi atwareba je ati nyora hanga nyowe butandikiro kandi obugaryo ati nyehireyo okwikiriza ekigambo cyanje mbwene ekigambo kya Mukama nakihagira nambwenu washoma omuri injiri ya Mako eshore 11 agwabire nebyo no kugenda misho nagagagamba rye kigambo najya tumwesigera hanga bakane biherera ati ekutangaza ekindi eki Yesu yakozere akakora icyo kutangaza ayine kiyagambiraho kikabaho within a day yiri yagambira bamuhurikiriza bya binagenda nabo abutwakwita bigibe abakurasibe yajya tumwesigero hanga yajya kumuryo kwikiriza tumukora n'iki kimwareba muri yaragira n'insozi zisinduke zorogomishoka omunsomu harimo insozi harimo buremezi harimo kurwara indwara estine na mubazi akiza corona covid-19 numurebe ki yakozere n'abajungu abatutina abagira sente abegire nabyo bekanga konke ikigambo cya Ruhanga kikatwiha omuru corona mwene nsozi zawe indwara zawe ebikutinise abazugu abakurukubi abo kuterera hansi corruption yo mwihanga erigenda turire ngo abahereza bamwe abashemerire abahereza ba government nangwe nabo ko bekanisa abashemeka no cyo kureberaho cyurungi nibaba corrupt nebembezo ninge senti za government ezakwibira nzwera umuntu wa burijo na wakabaje nambwe ninsima ayemeza ba government abokorage nambwe n'abanyamutomani basima muturumire nguto akamoto gakutwije mara kugendamo kakagumanika cyeka burukanya konkati bakozize senti barume nguto mu byaro nicyo kisheme kuba cyukozurwe aharuguraho umukicuike cyashomwe izoba Yesu naza kujya ati insingwire ako yagira ati
mpirwa bushoborozi haleluya umuyiguru no muzi nuko yagamba yakigambira obyatutuma kaje twakira kare kuruga kabira driver witu yakwata steering yatuvuga twaraba omotoka ezitukuratire twahika ubwo no bushoborozi mpirwa bushoborozi ahiguru no muzi abo kubarugura aho akabahereze kuzoka nimukimanya climax yo busingizo bw'umwana warahanga akazoko mu bafu iyo mpurikirize abakonzi ba TV West abataza mu kanisa abakira kushomera a TV West nyenda kugambira kora buryo mwikereza wabatiziwe abana mukatunga confirmation mukatukirwa kugeta ayitoncyeta okwamebwa abandi baburwe njiri bajunwa bazarwo wa kabiri baba born again babe cyangirwe kisya mbwenu ko kubano icuruzo otyo wabujunurwege n'uburyo musinguza abo kuba Yesu akazoka yazoko mu bafu okufwa kwa birembo byo kuraba mu ntizo mu iguru kandi okusasurwa kwituneshu wadiro omuntu obyo yangana mugenzi wawe nugarukana nawe numubibe bihanjwe bisi haleluya omuntu obiro ry'enshamba n'orumaraya esento mushirije mwe ngo kukuza eka yawe ukagitungura kombeka okongera forms no waheza kujunwa nizibezo kushomesa abana zibezo kombeka amaju zibezo kongera bibanja konka mwenu hariho abukuza kuzihereza aha mucomo hariho kuza kuzihereza arba maraya hariho atakwisiga ruhanga abukuza kuzomu bafu omubafumu nibaza kwesiga abafumu bababiha bahwerekereza no butunju bwanyu akubihe kishuba nangwa nombenkereza ariho kubihe bishuba nadende mpiha nangwa biburi nekigambo hoje ngo niberebe kanka abarisa bentama kuno munda baryengwe nabwo eco aharguraho nanyenda sister Claire tushome bwambe byo tutakakira businguzi Yesu atakasinguire atakatumira begebe atumugende mu burire kigambo abantu barugomba umuga barugomba kwangana barugomba iremwa bakore babe abo mugaso bahurire akagamba yamushono gwikumana ko babirende bagenda abamwe ahariya barinzi bija umurembo bagambira abanyamurwa abakuru byone byabaho ubu Yesu akayeze kuzoka amakuru marungi gagagatambwire abanyamurwa niko kuterana abakuru b'abantu bakabahanura hamwe wow. kubahereze baha abaserukare mpiha nyingi babagambira bati mugume mugire muti abejibe bizire nyeciro bamwiba itwe tugwejegire umutegeki ku ari gukora bimanye nituyija kumwikirisa tubiheho urubanje abaserukare bayacire mpiha bakora nko kubaha bwirwe ikigambe cyo cyabuga umuri w'Idaya no kusyahati oh my dear ejana mageza corruption mwajihurira corruption is as old as history mwijuka omubyahandikirwo omukutandaka oburahanga yamazaho omwigemure 10 z'abantu abw'ikibi cha okuryenguzi corruption hati noreba yakwata yagumizamo bayobera kusiringa amazima ariho abantu abo kusiringa amazima ebintu kubicuruka kubihindura upside down no muntu asheme kuba upright kuko muntu anira mukwati omutwe gureba hansi rero amaguru gagire gata gareba higuru hati Yesu it was on record akagera hata akazoka hati bariya nanshon zona bakwata esente basiriza baseruka nangwa batokujya mu mugamene bushu omuyihanga ya Uganda harimo ibishu omaka gaitu harimo ibishu omubushwere bw'abantu harimo ibishu harimo oburyariya harimo obutabaji omumpiya za government harimo ebishuba abantu nibacuruka akacumu ekikuru no kureba ngo yatunge cyo kurya beitu hati Yesu nico ariyo naturagira nico tuyontukora okuburira abantu okwakira Yesu akaba mukama wabo akategeka amagara gabo
akategeka ubwongo bwabo n'emitwarize yabo n'emigambire yabo ahabo kuba yajya ati ndi nimwe okusibwa ensegegereta erohwaho nambwenu dushaka kuba twine ekiterane ebyo ntuza kugambaho bwa nyuma aho kuba twatyo mu kigambo ntumanya ngo Yesu ari neyitwe n'ebyekiterane bituruho nibiza kwikira n'ebigambo ebyo ninyenda kwebaza management ya TV West okutuhereza omugisha okugambira millions of people aho ntumanya TV West nekundwa nehurwa abantu nyamwingi munonga mbwenu abaturikirize mwakire bye bugambo muyikirize byahandikiwe byatushemerwa no mu Timotheo hujura ya kashatu mumanye mugasho gw'ekigambo cya Ruhanga ekitashohora busha narabishaya nakigamba mu mushura ya 5 ni 5 ogwikimo nagumwe ngo ya hanganya ngo kajumwe nojunu yanya nkakire nokira yagira nkajumwe nojunu yanya nkazare nozara ekigambo cya Ruhanga tokakizebera ngune kishana nkorubare rwandu gahigu nane njane gwanzi nikikirze byenderwa byacyo mwene cyagera ngwe byahandikwe byona byeno mugasho iyo muhoro omugasho gwe kanisa omugasho gwe kereziya nana maramzo gandi no kuburira ekigambo omuntu ayegesore arwumbutamanye ekya kandi omuntu atendekwe amanye cyakora ekya kandi omuntu ahanwe areke emicwe mibi y'obukafiri y'obwinazi y'obwisi y'okujorora omururu agero abo muntu wa Ruhanga ohikire nyira kubagambira omuntu oyakire ekigambo cya Ruhanga omazima atakuryarya n'umuhereza n'ihangeri ya Uganda naritegeka nambwe I'm not a politician eki inaho ekigambire ine Satan Media House natkanji garikyo ni President Museveni abaza kubatajunurwe narajunurwe nuwakuchumanya konke ikindi kumanya we no mukazu we badeye kiri hangeri amusinge gwe kanisa gwamaramizo gwekigambo cya Ruhanga abo kuba bwabundeye kamagambire nyoni imyaka nanye yagenderera tino muto munonga konka government yekireho akija bagira ngo abaserukare bataga kwamba no kuturgunya abantu ati okubo kwa government ejekatura no kugendera kigambo cyoha cya Ruhanga echo okikirize kandi okikirize kimwe munonga parliament ya Uganda yagireho parliament yo kubanze inahurire eyajumirire yo kwita defilement nyonka ndagahura government nzigira ngo abashije bakuru bahambira bwana ukaribuka ngo mushango gw'amani icyo ngacurira aha nkahurira umudakana burura regi Uganda at that time ya president Museveni takuresa takunywa Bible negamba ki Bible negamba ngo musinzi na yibwe biragiro byoha bya Ruhanga mwenu okutwara omusinge gwihanga omusinge gw'amakaga yitu obushwere bweyitu amashomero geyitu amusinge gwekigambo cya Ruhanga ekiyoncu burugwa hati watende ko muringo nkogwe ihanganiro barurungi sentence bazitakiyibwa abakazi n'abashiri n'abatakirebyana nibashara n'ebikubo ogunatoroku mwenu oburemezi n'ubukendera twenda kwebaza Ruhanga munonga abo ikigambo cyo mukasheke kibahiso mugisha kibabase kibasinguze haza tumuja gumana cyo cyomwe tumuza gumamurize same muja kuba abantu abo mugisha mukama agumeni ninkwebaza ninkusima munonga abo kutusya ahamwerwe ekigambo cyawe nko Bible gamba kinamani ngune kikakuliya aho tatanisa engingo n'omushokoro nikikuchaka kimanye byo kwenda kukora kikuhana kikutanga kikuhabura kikwegesa hazo omuntu omurungi nikikiriza nekinabanimburaho nuko Yesu yahire yatumira beji akatuma beji atinimbatuma mugende muburire mugende mwegese abarikiriza bakabatizibwa bakore bebiragiro byanje baryabaje ninshabire lihanga ninshabira president weitu
ninshabira abakuru b'amaramizo ninshabira abantu bona ninshabira TV Westage we wari okugereta ekatwara message hare nitukusha abantu kwishengereza nyamahanga oyereza abantu bawo mugisha n'obusinge bwa Ruhanga oburengero kwetegereza ko umuntu wena burinde imitima yanyu n'obwenge bwanyu mwe numanya Ruhanga numukunda n'umwana wa Yesu Kristo mukama witu kandi umugisha gwa Ruhanga obushobozi bwona tate yitwe n'umwana n'umwero kwera bo muri ye studio n'abantu mwena aba baturire umugisha bureke kubargaho hati n'ibire byona amina. Thank you so much, Kantos Imbabazi. I have Venerable Reverend Canon Stephen Asingwire. I have Archdeacon Nyere Eyakabira. Abantu bakabira ntubendeze birungi, abantu bamtoma ntubendeze birungi, numwebare kandi ni mukukunda kandi mukakunda program yetu ya Msimanta. Of course, noza kutwishiriza iwo watambula nito mchigani umujiri yetu izoberi Basimba Imbabazi kandi ubundi kuwa kubasa kwa washanga tu abantu tuhendera injiri yetu ya rugo muri Matayo 28 ningasho Matthew 28 then verse 16. From there no ishomera hompora mpara we nakire kawe no rebe injiri yetu